Ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana Habimana Jean d'Amour, ndabashimira ku nkunga zanyu muri gukomeza gutera mukora subscribe ndetse mugerageze no gutanga comment mu biganiro tugenda tugirana. Aya makuru reka tuyahere mu Budage. Umunyarwanda yaketsweho Marburg. Iki cyorezo cya Marburg kimaze iminsi kivugwa mu Rwanda. Umuntu umwe bivugwa ko ari umunyeshuri wari uvuye mu Rwanda n'umukobwa bakundana baketsweho ko banduye indwara ya Marburg ubwo bari muri gari ya moshi mu mujyi wa Hamburg mu Budage, bituma urugendo ruhagarikwa, inzego z'ubuzima zigatangira gukora isuzuma. Kuri uyu wa gatatu nibwo uwo munyeshuri ngo wari ukiva mu ndege avuye mu Rwanda ahamaze iminsi hagaragara iki cyorezo, yinjiye muri iyo gari ya moshi ari kumwe n'umukunzi we, ubundi batangira kugaragaza ibimenyetso birimo ibicurane ndetse umwe ngo yatangiye no kuruka bikomeye ahita ahamagara polisi. Uyu munyeshuri w'imyaka 26 wiga ibijyanye n'ubuganga bikekwa ko yaba yarageze aho ahurira n'uwanduye Marburg mu gihugu cy'u Rwanda, bivugwa ko yaba yaratangiye kugaragaza ibimenyetso umunsi umwe wa mbere. Ibyo bikimara kugaragara, polisi yahise ihagarika iyo gari ya moshi ndetse abagenzi bose bavanwamo, mu gihe hahise hoherezwa n'itsinda ry'abaganga ryaturutse mu mujyi wa Frankfurt kugira ngo baze gukora isuzuma. Iyo gari ya moshi yari irimo abagenzi bagera kuri 200. Polisi ikaba yari igikora iperereza kugira ngo imenye ababa bageze aho bahurira bya hafi n'abo bakekwaho kwandura. Mu minsi mike ishize nibwo mu Rwanda hagaragaye abarwayi ba mbere ba Marburg, hatangira gushyirwaho ingamba n'amabwiriza byo kuyirinda. Inzego z'ubuzima zagaragazaga ko umuntu ashobora kuyandura akamara hagati y'iminsi 3 ndetse n'iminsi 21 ataragaragaza ibimenyetso. Gusa hari abo biza vuba bitangira bisa n'iby'izindi ndwara, cyane cyane malariya, umuriro mwinshi utunguranye, umutwe ukabije, kubabara mu ngingo, imikaya ndetse bikaba byagera no mu rwungano ngogozi, umuntu akaba yacibwamo akaruka. Gusa ngo uko iminsi igenda yiyongera ibimenyetso bigenda bihinduka uko umubiri ugenda wangirika. Abahanga mu buvuzi bemeza ko abarwayi bavurwa bagakira kandi bashobora gukira, ariko uwayanduye haba hari ibyago biri hagati ya 26% na 89% byo kuba yahitana umuntu wayanduye. Uburyo bwo kuyirinda ni ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara. Abanyarwanda bose basabwe kuba maso bakamenya niba bafite ibimenyetso by'iyi ndwara bakajya kwa muganga kugira ngo batanduza abandi bantu. Habimana Jean d'Amour mu makuru agezweho. Mwibuke gukora subscribe, mutange ibitekerezo, munakoreshe nibwo bufasha bwanyu.